Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naggapgapuan nyo apong. Iti ayan tigayom ko, apaw. Nakiis-istorya aklaan kang kuana. Imawag ni Manang Emily itay awan kayaw. Ay nawaw, anya ti imbaga ni Manang mau. Kinumusta na kay laeng. Kan adda kano ipawit na a package. Kahit kumusta ka numot nga iti kasasaad na ije abroad. Sigun kan kwa na kat nasaya at kano matapong. Nasaya at ano kasta. Tapno matungpal na mitten dagiti arapaap na. Una pong. Si Kangay, kumusta mitten ti trabaho, Jacob? Kasi ti sigod, awan mat nagbaliwan na. Agan anos ka tapno makaurnong kamay. Ipakita yo iti amayaw nga uray pinanawan da kayaw ket kabailan nyo ti agbaligi iti biyag. Sabon ken lotion para keng ka marilinay. Ay nawaw, imported asabon mo't da ito'y marisimang. Para keng ka maray. Impaw iti apok nga OFW. Amangan no para ken kakumadag ito'y maray. Wen, ngam kayat ka nga ibingayan, ta sobramet ti impaw it na. No si bibiyag pa'y ti inada, sigurado ang maragsakan day jay. Ta ininot meten ang matungtungpal ti arapaap dagiti anak na. Nabayagan a pimusay ni Grace gapo iti sakit na maray. Timot amada, jak amo no sa dino ti paglamlamangan na. Naimbaglaangan tauray kas jay tinapasamak iti pamilyada, ket saan da anayaw awan. Wen magkidi amaray, uray kas kasanaw ket saan met asakit iti ulo dagiti apaw. Banag apagyamyamanak launay iti apaw. Tatang, siyak nga raw. Si bibiyag kayo pa'y gayam. Anyat araramidan nyo dito'y. Nadamag ko ang nagabrod gayam ni Manang Mau. Anya ko maitano nagabrod ni Manang Emily. Manaw, ti ipaw-pawit na akwarta kada kayaw, ta bumingayak mamad. Mano atawan na saan kaya nagpakpakita kada kami? Sa ita, agsubli kayo, tanaamuan nyo ang nagabrod ni Manang Emily. Di kag sawa kasta, ta nakarbungak iti kwarta ni Manang Mau. Ay nawaw, uray anya pa'y tar aramidon nyo adwa. Siyaklat ka ti amayaw. Ti saludsod ita, kat inaramid nyo ka ti pagribangan nyo kas amami. Awanan ti adwa saaw. Ibagam ka ni Manang Mau, ta mangipaw itmat iti kwarta para kanya. Sa dino tinaglamangam iti mano atawan pidol. Kalpasan ti tabon ti anak kaw, di ka meten nagpakpakita kada kamay. Awanan bibiyang yaw, no may papaniti na itapanan. Ti kayat ko itakat ibingayan nak iti ipaw-paw it ni Emily kada kayaw. Ay nawaw, kalpasan nga inabandunab ida? Ay nananang, saklat ta ti amada. Ore mano atawan pa ti mapalabas. Saan nga agbaliw na ita? No ti ipaw-paw it ni Emily ti gagaram, iso ang nagpakita ka manan. Ibingayan ka. Nasayat ma no kasta. Mabitla ang tamangirwarak iti sabon, dilata kan chocolate. Ay dawaw, anuwak ngay dagita. Di mo't kayat mau ti bumingay. Saan na dagita ti kasapulak? Kwarta ti kasapulak kita. No kasta gayam, awan ti kwarta ang maitad ko kang ka. Mano ti ipaw-paw it ni Emily kada kayo aya? Saan akwarta ti ipaw-pawit na niya? No adaman ipawit na akwarta, ket para iti balay na. Anya? Saan pa'y analpas ti balay na, isong agbain ka. Di ka agbalin arupat kwarta.
Kasla ti manugang mo ti limabas dito'y balay idinaminsan nga aldaw, maray. Isaw maray, italaang manan ang nagpakita kada kamay. Naggapgapwan na ngay dayjay. Sa dino a lugar tinaglemlemengan na. Apay nga italaang ang nagpakita kada kayaw. Diyak mo maray, di na mo ibaga. Italaang ang nagawid dito'y lugar tayaw, tanaamuan na ang nagabrod ti putot na. Anya, Day tatipod no maray. Agdaw-dawat nga ron iti kwarta kanyak. Ngam saan ko nga inikan, tanaigatang meten iti materialis ti kwarta nga impaw iti apaw. ay nagpuskol ti rupa na no kasta, mare. Sika tinang padakkel kadagiti apukom, sipod pimusay ti nada. Ita, kayat nipidol ti mairanawd. Ha? Naimbag kumamot ano nagbalin nga ulidan nga ama kadagiti anak na. Narigat nga raw ti agsasa umaray. Agraraman mo't day di amanugang mo, maray. Anya tiramidin tayo no umay manan ni tatang diti balay, apong. Makisarita ka anasaya at kang kwa na apaw. Irespetom latta ti amam. Ay nawaw, kasano nga irespetok ti kasya klase ti ama. Nagalasmut nga ro ti ugali na, apong. Tinapatag kat saan da kayo adangran. Ay, dahita ti din aramidan ta lumabanak. Ay, nagrigatin ayat ti kastaw. Sigurado nga agsubliman ng dayapong. Kwartanto man ang tidawatan na. No agsublay, ibagablatan nga awan ti impawit ni manang mo a kwarta. Aywon gayam, di mo pa'y dakdakamatin ken manang mo, ti maipapan iti panagsubli ti amayaw. Apay saan, apong? Wen tapno saan nga isupay a pagparikutan na. Di mayatan ti pagidaan nyo, maray. Nalpasan ti balay ni Emil eh. Wen maray, ijay kanupay ti pagnaudan may. Ay, wala. Komportable kayo no ijay ti pagnaudan nyo. Nakunampay maray. Ay, ti manugang mo asakit ti ulo ngay. Saan na nagpakpakita? Kano binulan mapan ijay balay maray. Anya, Kwarta ti siyang kaibagana. Ipagarup na siguro adakkel ti kwarta nga ipaupaw iti putot na. Isu akas jay. Sublimot asubli ijay balay. ungtamkit di tapno ang nakamaray. Narigat mga raw tamanugang kulaang dayjay maray. Una, ngam no aglablabas, ikanyo iti pagnakman na, maray. Nagpakita pa ilang no sakit ti ulo magayam ti isang put na. Ay, anyat aramidan nyo tatang. Dito ya kaw nagnaan. Ay nawaw, sana mabalinti kasta kapanunutan nyo. Apay kumaasaan, kat balay mo't ni manang mo Emily na itaw. Anda karbungak iti da iti abalayan niya. Talaga ka di nga awan respeto nyo kada kami. Nagadulakit din kay bagbagam. Sa dinaw tayan ni Apong Mau. Apay ni Apong. Ibagam nga ibingayan nakmat iti kwarta nga ipaw-paw iti manang Mau. Awan karbangan nyo iti kwarta ni manang. Kaya't sumanwan no saan. Adda karbungak tasyak ti amayaw. Ikanak man iti kwarta. Awan kwarta pidol. Amaw nga da impawit ni Emily kada kayaw. Awan impawit ni Emily. No adaman tindulin ka kat bukod ko a kwarta dayjay. Ikanak wano. Ada na kay planwa dayjay a kwarta pidol. Ay, sarasak ti pagpungpungtutin niyaw. Tadiyo amaw no niya ti kabalak nga ramidan. Ikanak iti kwarta, wano kaya chut ito'y... Nay, di ka kumabil Itad kunti kwarta daw dawatan. Kasla adda pagbutbut nga marisimang. Ada ti manugang ko di tabalay maray. Anya, Idi pa isa baduan na pan ijay. ay nawaw. Anya ngay aramiden na ijay. Agnaad ka no ijay, tada karbungan na itinagrigatan ti putot na. Anya, Inala na nga ron ti kakaisuna akwartak maray. apay nga main nga inted mo. No saan ko nga ititidaw-dawatin na, kabilin na maray. Ammo ka din ni Emily aramiden ti amana. Saan pa'y maray? Inlimod may tapno saan kumapay nga iso apaka-estresan na.
Ay sus, masapol nga agpatulong kayon kadagiti masaknan, Maray. Aglablabas mo, tinday ta ang manugang mo. Kunamlan asino abos. Sa tino tinapananda di ala kaya pong. Jak amaw apak. Aglablabasan ah. Masapol ang maamuan ni Manang Emily ti kastangar armiden na kada kayo. Nag-text ka kadikin manang mau. Wala pong. Imbagak nga awagan nak numawayaan. Tadda na patag nga ibagakin ko na. Kasanulaan gano. Di kay agbutang kantata nga pong. Sana mabalin nga stressan da kayo. Amangan no siyak to ti pagpupudutan da. Di kay madanagan taddaak. Saan ko akanunungan ti kasdi nga aramid ti amame apong. Ada ni tatang diti balay manang. Ay nawaw, anya ti aramiden na dita. Parikot manan tinsang bay na. Anya, Dito'y kanungag na ed, tadda karbangan na iti balay mo. mano atawon asaan a nagpakpakita. Sa ita, agdisdesisyon iti bukbukod na. Ha, kano pa ingat da dita? Iti pa'y napalabas sa tawa na gulgulwan na kami. Ngamsan kung imbagbagakin ka, tay sumot tibilin niya apong. Adda ka din ni tatang dita, kasaritak man. Saan pa yan nagawid manang? Saan mo tadakas no kaya't natiyag na dito'y? Ngam masiksikuраnak ngamin. Tay stress mo ti ipapay na itinal daw. Ag-text ka no adda ni tatang dita, tagsarita kami man itinalapat. Wan manang. Payakas tati panagsasaom kanyak, Emily. Ay nawaw, di yu ammo no apay? Irespeto na, tasaklat tati amam. No awanak, awan kamay iti na ito alobaw. Inaramid yu kad iti pagrebengan nyo kas ama. Sipod pimusay day dinanang, kat saan kayo ang nagpakpakita kada kami. Intarayan nyo ti obligasyon nyo. Pangasim man. No sakit ti ulo matlang ti papaayo kan apong. Nasaysaya at no pumanaw kayo laktan dita. Awan respetom ngay nanak. Saan da nga agpulong kanyak no amuyo ti limitasyon nyo? Saan kayo nga agfeeling boss iti dayta abalay tatang? No awan respeto yo kanyak nga anak yo. Irespeto yo ti katugangan nyo. O tatang, nangagyumat siguro ti imbaga ni manang. Irespeto yaw ni apong. Anyat insursuro yung karag iti apoyaw nanang. Jak kaya ti apa pidol. Gapo ka na kayo. Kaya't napumanaw ak iti na ito abalay. No kayat mau, agnaed ka payla ang iti kalapaw ang nagnaedan mi iday. Apay kumangay, katadamat ti balay ti anak kaw. Saan ka maki di aparitan nga agnaed ditoy? Tijak laeng kayat kat natangsit kang agsasaaw. Awan ti respetom kanyak nga ina ti asawam. Ti kaya tiyo siguro kat na kayo lang ti maerano di ti kwarta ni Emily niya. Sa anak arupat kwarta akas keng ka. Ay nawaw, agin kayo pailang. Saan asyak ti pabasulam no apay akas di ti anak mo keng ka. Manu atawan mait adi ka nagpakpakita ka na kamay. Sa ita, natangsit ka nga agsasaaw. Kunak man no pimanawan ti manugang mo, Maray. Di na mangarod kaya ti pumadaw maray. Nalastog pa'y kidi nga agsasaaw. Ay nawaw, talagamot ang napuskol ti panagrup-rupa na no kasta. Jak amaw no anya ti aramidak maray. Uray ni Jacob, saan nga ikaskaso ni Pidaul, tani Emily ka no ti makinkuko iti day di abalay. Kaano nga agawid ayan ni Emily? Nasurok nga upat atawon na mutin ijay abroad. Awan mo tinadakdakamat na maray. Ngam siya pa'y lakuma at agawid pa'y. Tapno maurnos ti parikot yaw. Wan nga raw, tapno sa anak kumamat ang mais-stress. Ay Mare, iti kasta nga edad mo. Saan anasaya at ama stress ka? Nagahawid ka mo't kaya, Emily. Tatangken ulo kayo matatang. Dakas ka day, no kaya't ko ti maerano di ti kwarta anak banugam iti abroad. Saan adakas no kayat yu ti mairanod? Ngam adda kumamit limitasyon nyo? Di kay aglablabas tatang. Amok ti limitasyon ko anya. Amo yu ti limitasyon nyo kunayo.
Ngam stress mo ti ipapaayo kan apong. Nanyaman nga minan timpol, pulong na dya, bakit kun ka ah? Di mo pabasulan ni apong tatang, tasika ti ayan ti parikot. Kat no mabalbalin, iti balay asigod anag na edan da Jacob kan apong ti pag na edan nyo. Anya, Tapno maliklikan ti riri. At least, makaangas kamot laengon, maray. Wan garod maray, barang di na kun apaan ti madugang ko. Mabuteng met siguro, tati anak na amis mo tinang papanaw kan kuana. Ngamuray kas jay kat maasyanak met kang kuana maray. Ay nawaw, apay amaasyan ka maray. Wan ata no kita at ti kasasaan na kat nakakaasay. Ngam no agsasaw, malipatan na akatugangan na ka. Day tangarod maray, nagrigat laki din ti kastawi. Saan tayo nga amo ti paglugaran tayo? nakayumot gayam na ita, nanalinay. Adda ka di masapul mo, Pidol. Awan matket, eh? Saan din o tinagkapan yaw? Ijay sentraw, at dala napan ko ginatang. Si Kangay, sa dinaw tinagapwam. Apay akas tatilangam, kasla saan kamot anag digdigos. Basol ti katugangak ah. Na, apay apabasulam ti katugangam ngay. Iso ti makagapaw, no apaya pinapanaw nak ti anak ko iti balay na. Tidamag ko kat basol mo kanumat. Awan matagas nga aramidag. No kayat mo ang maurnos ti relasyon nyo kadagiti anak mo, agraman ti katugangam, agbalbaliw ka. Saan kumangamin agulo kan sakit ti ulo ti isang bay mo, tapno di da gumurakan ka. Mabalin ti makistambay dito, Jacob. Mabalin ti makibuya. Pangaasiyo, tatang. Saan man nagulo ti isang putyo? Saan, anak ko? Makibuya aklaan ko, ma. Madamang agbuybuya ni Apong. Kasta aya. Ay, makikapi aklat tangarudain. Anya, di kayo madanagan. Sa anak nga imay tapno makiapa kada kayaw. Sigurado nyo lang, tadimi kayat ti sakit ti ulo. Un ka day. Ado, ti masol ko kada kayaw. Katjak kayat amanayunan pa'y dayta. Agbalbaliwa ka unsak baya maladaw ti amin, anak ko. Ay, nawaw! Kanayon tayo kuma alaglagipan at tinasaya at a relasyon kat agtalinaad no addaayat. Panakaawat, kan respeto iti puso ti tunggal maysa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nakitak ti impos mo akrib, Marie Rose. Manungay ti panangilakom iti deje akrib. 3,000 mare, nalawa day chay kan ready to use. I-reserve mo man kanyak, Mare. Ay nawaw, kunak man no adan ginatang mo akrib idi. Adang agpaiso, ngam nalawlaw ti krib nga ilaklako, Mare. Anya? Basta i-reserve mo para kanyak, bayadak to no agsweldo nila kay ko. An-anwang matido akrib mare? Mausar to ti anak ko dayta, Mare. Basta i-reserve mo, wan. Di mo ilaklako iti sabali takursunadak launay da akrib. Di ka madanagan, tabayadak met. Okay, no kastati ko nam,
Kaano nga rod nga alaam? Ibagak to kan lakay ko ta iso ti umay mangala. Basta i-reserve mo kunak manan. Dagulit ka mat, amare. Uwan ko naklang nga rodon. Kaya't kula ang ti makasigurado. Amangan ngamin no ilakom pa iti sa bali. Sayang mat. Agsweldo kayo ita saan ka de, Peter Lakay? Uwan bakit? Abay ka de. Mangireserba ka man iti 3,000. Pangusaram iti 3,000 na yan. Gatangak ti krib nga ilakla ko ni Marie Rose. Ay nao. At damat ginatang mo akrib iti napalabas sa tawin. May mayat nga ro ti krib nga ilakla ko ni Rose. Nalawlawa day jay lakay. Kan magustuak ti kulay na. Isupe a paggastusan manan bakit? Di bali ata para mat itiputot mo no agpas ngayak. Nagato agat-gatangam. Para itiputot mo kung lang arudon. 2 abulan laangan kat agpas ngayakon. Kasapulan tayo day jay akrib. Nagadumot ti ginatang mo agamit, Vivian na nakaw. Adda ka di parikot nanang. Jay daduma, sagdudwa pa yun. Kas kumaiti krib. Anya kumaita. Ay, uuy kamot anak ko. Amok nga excited ka. Ngam amangan no saan matlaang ama usar ti apok dagita. Sayang mat ati kwartayo. Ay nawaw. O mat nga ibagbagayaw. Apay kumaasaan. Ipausar tayo Apay ngamin akontraan nyo ti aramidak aya. Tapno saan kayo ang magastusahan anak ko. Amom mo ti trabaho nila kay mo. No agsasao kayo. Kasladiyo kayat nga agbalin a komportabli ti biyag ti apuyo. Saan akasta anak ko? Di kay agpalawagan. Siyak pay lang ti bagaan nyo iti overacting. Amok kung kontraan nyo ti aramidak. Ngamen, kayat yu ama solo ti sweldo ni Peter. Anya! Ikanak man iti 1,000 lakay. Kwarta man ay. Adangarod gatangag para iti anak ta. Saanan bakit? Gumatang tay tulaangan no kasapulan nan. Ay nawaw, naakaran kamutan iti ugali ti inam. Naakaran nga ibagbagam mo. Siguro, sinugsugan na ka, iso akas tamutan ti ibagbagam kanyak ita. Adda punto ni nanang bakit? Advance kalaunay. Nagato ti ginatgatang mo. Kat saan tayo mo't nga amo no mausar mo't lang ti anak ta dagita. Di ka makaawat mo't. Amok nga excited ka, tao mo na nga anak ta dayta. Nga saan ko maakas ta, tila paggasgastusan. Nangruna no saan pa'y mat akasapulan. Paidam kayo mo't nga gina. Addan samot di yung nagkinaawatan kan lakay mo, Mari Vivian. Mabusurak nga rod mare. Apay ka di aya. Adda kumagatangag para iti anak may. Ngam di nakit din inikan iti kwarta. Isumot ti mangiduldulin iti sweldo na. Husto nga minin, amare. Amangan no saan matlaang ama usar amin ti anak mo. Kastaak matlaang idikit. Kinumpletok ti gamit ti anak ko. Ngam sayang tadina na usar ti dadduma. Kaya't laang ti katugangak abukudan ti sweldo nila kay ko. Iso nga kung kunana kanyak. Ay nawaw, pagpanunutan pa yun iti dakes ti katugangam. Isumo nga minti madlaw ko kang kwana. No panunutom ana imbag kat adamot punto na, mare. Maawatan ka, no kayat mo akumpleto ti gamit ti ipasngay mo. Ngamday di nga rod, sayang no di na mausar. Anya ti gagaram, sika Vivian. Dituyak pa'y man tatang. Kaya't ko ti agpaangin. Ay nawaw, anyat napasama kaya. Masarak launay iti katugangak tatang. Kontraan na amin nga aramidak. Anya ti naramid mo aya. Nakita na lang nga ado ti ginatang ko agamit para iti apuyo. Ibaga nakit din nga akano. Oo Overacting tatang. Mga mat no sobrang amin ti ginatang mo anak ko. Para matlaang iti apuyo dayjay. Nagitilang amin basic needs ti ubing tigatangam Kaya't kung nga rod akompleto tatang. Isumat lagayam Ay nawaw. Apay akas ta ti reaksyon nyo. Mawatak niya balayan. No siyak ti sika, agkontrol ka anak ko. Saan nagaputa at dati nakitam gatgatangam matan? Kasanon, no saan nang tumot lang ang mausar? Saan aday ta ti makagapu tatang? Kaya't laang ti katugangak abukudan ti sweldo ti anak na. Isu akas di ti panagsasauna. Agtipid ka anak ko. Di ka agbalin agastador.
Amumat anarigat tagbiro kiti kwarta. Bagaman kan bakit mo, tauray siya kung timang digos iti apo ko, Peter anak ka. Da kayo lat nang aminin ti makisarita kang kuana ananang. Kasano kumakat kaguranak met ti asawam. Isungarod ada kayo ti mapan ijay, tapno maurnos mo't lang ti parikot iti nagbaetan nyo adwa. Si kalat tangaminen anak ko. Amangan no kusilapan naklaeng ti asawam. Ninana nga talaga. Malaagawa am kitdi, tanakasaganan ti indadang ko apagdigos na. Mapitla nga rod nanang. Digusan ka nun ni nanang ti anak tabakit. Anyat ko nam? Alayak ni bebe, tadigusan ni apong na. Ay nawaw, saanen akasapulan? Tulungan na ka ni nanang. Saan ko akasapulan ti tulong ni nanang mo? Kabaalak adigusan ti anak ta. Ni bakit may? Ibagam ken nanang mo asya kun ti makaamo iti ubing. Pangasim man bakit? Di ka kumamot agpatangkay. Saan nga ruden? Kabaalak met. Agin tutulong man day ta abaketen. Inton malpas, nagadumanen asa una. No di mo kayat, si kangaruden ti makamo ang mga ramig. Agrubwat ako, tada trabaho kita. Itala ang manan arimor kayo iti anak mo, mare. Uwan ata sa anak a komportable ije balay. Apay manan? Adang amin ti katugangak ijay. Amumot, saan ko akayat ti ugali na? Apay ngamin atagidaksem dagiti bagbaganaken ka. Nasingpet-met ni katugangam Agin sisingpet lang dayjay. Ngam no nakatalikod kayo, rumwar ti Sara na. Amok anasakit tinakam mo, takinuntra na kaidi. Ngam saan mat anasaya at atong palbyag aguraam jay tao. Ay basta, Nangro na pa kat saan mat anadagsan unay tinaramid na. Kan pagsayaatan nyo matlaang timbagana, mare. Itaapanawan ka nangina ti magatgatang. Masapul nga agbalin tayo a praktikal. Ayan ta anak ta. adda iti silid ta, nakaturog. Umay kapay man tatulungan nak ditoy. Anyat aramida maya. Irwar taman dagitoy krib. High chair kanda dumapay aginat gatang ko. Apay, pangipanam ka dagita. Linisak ta ilakok man kitdi. Saan matlaangan ama usar ti anak ta dagitoy. Makitam day ta. Sayang ti kwarta bakit? Ay nawaw. Isungarod nga ilakok. No dimngag ka kumakinanang, di saan ka kumaamabanlog amang ilako ka dagita. Hay awanan ti ado asao. Tulungan na kitdi tap numalpasan. Inruar mo ni Vivian dagiti gamit aginat gatang na. Ilako na kano nanang. Imbagadakan ka. Wen, saan mo't langan ang mausar ti apuyo dagijay. Ay, kunak tuma ngamin kan kwa na. Di namot kayat ti makuriktar nanang. Ipilit namot ti kayat na. Imbirok na laeng ti pakabanugan na. Naku na ayo pa'y nanang. Naimbag kumamot no pakumbaba. Ti apok ngay gayam. Aday ti silid mi nanang. Nakaturog pa lang. Inakman nga rod kitaan. Sige lang nanang. Saan mo't ang maipari? Alaaman ti anak ta iti silid ni nanang mo, Peter. Awawir ni nanang tapo ko na. Paturugak nga ruden. Ay nawo, kabailan ni nanang day dayon. Na Agi na nakakit din no nabanlog ka. Bayang pay lang ti anak tay jay, tawa awir ni apong na. kabalak nga asikaswan ti anak ko nga uray awan ti tulong na. Pangaasim man tagpakumbaba ka bakit? High pride ka launay mo. Pudno ti bagbagak. Kabalak nga asikaswan ti anak ta nga uray awan ti tulong ni nanang mo. Aging ka di ita, kat di mo maaklon ti bidot mo. Sika pay lang ti kasta ti panagsasaw na. Kita man lagi ti ginatgatang mo. San mo't lang anak usar ti anak ta? Ne, enroar mo mo't dagiti gamit ti anak mo, Vivian. Ilakok dagita tatang. Ay nawo, apay ngayon akong nga eh. Wan ata awan matla ang ti mangusar. Ti anak mo nga eh. Di na mausar dagitan tatang. Ilakok lata, ta isupay ang maigatang iti dadduma ang masapsapul na. Makitam day ta. At da punto ti katugangam. Gamgaputa di mo kahit ti makuriktar, iso ginurguram. Ay, di man ipalagip ti napalabas ang tatang. Ay nanak ko,
Di bula ang kayat nga aklunan ti bidot mo, iso akasta ka. No sakti si ka, agpakumbaba ka. Nagasat ka kiti tanasing part kan isakit da kayo ti katugangam. Nakaturugan ti apo. Agyaman nak nanang. Tulungan kan iti aramida manak ko. Saanan nanang? Kabaulak mo. Tulungan kan tapno malpas adagos. Alaman nga rod nanang. Agyaman nak launay Kayat ka di asawan da ita, adin akon kagura. Awan makagapu tapno guraan kayo nanang. Saanan ang nasakit tinakamaw kadagiti na isawang ko kan kaiday. Pagsayaatan mi matiin bagayo nanang. Inikakla ang ngamin iti sabali akay papanan. Ne, da kayo matintang lablaban nang. Ta kayat ko atulungan ni bakit mo. Ay no, naimbag man, tayo manugot nga agpatulong ka da kayo. Mo't. Kasarsarita nakmutun. Saan akas la ide, akas laak angin alabas-labasan na laang dito'y balay. Nasayat mo't nga rod no naamiris na matun ti bidot na. Wanag ko na kat nakaamiris mo tunay jay. Unatan isumot laang ti marigatan amang idispos kadagiti sobra aginatgatang nananang. Un nga rod, jay daduma kat adda pa yung dadail na. Naistak mo't ngamin itinabayag. Ilakla kong mo't gayam dagiti ginatgatang mo maray. Wan ata saanan ama usar mare. No maistak kat ang mga no madadaol. Dayta ti bagbaga ni katugangam kan ka iti. Wan nga rod mare. Sayang ti ginatgatang ko asaan matla ang anausar. No dimngag ka kumaiti katugangam, o di mayat ko ma. Awanan mare, naladawan. Anya ngay ita. Mabanugak paikit di amang ilako. Ta saan matan ama usar. Kaya't naabukudan ti sweldo nila kay kung kunampay iti katugangam idi. Nagasataklat ta mare. Ngamin nasingputlat ta ti katugangak kanyak. Among kadi. Tinulungan nak iti aramidak idi kalman. Nasaya at matno kasta mare. Ngamin, dayta ti maiparbang. Itad mo man dayto kininanang lakay. Ay no, kwarta mo't dayta. Bingay na, ta tinulungan nak anang ilako lakay. Naila ko yung kadi amin. Adapay basit anabati, ngam at least, naksayanan. Manuti pa nang ila ko yung ay. Lugi alakay, ngam uray kaskasano, at dalat ta nalako. Sayang mo't nga rod ano kasta. Naistak ngamin ti daduma, iso nga inbargin milatan. Bakit? Si kalatan ti mangitid iti kwarta kin ni nanang. Ay nawaw, sikan mabainak dun kwa na lakay. Apay nga ngagbayin ka pay laang. Kat may sa abalay laang, ba't ti pagnanaadan tayo? Inaldaw nga kitkita kayo kan nanang. Bingay yun nanang. Bingay ite? Bingay yu kadagiti gamit nga inlako tayo. Ay nawaw, sa anak mo't adumaw dawat iti tangdan ko anak ko. Tapno adamot lang igatang yu ano adati kayat yu agatangan. Saanon, igatang yulatan iti masapsapul tayo dito'y balay. Sigurado kayo? Wen, okay lang kanyak, ta dito'y mo't ipagnanaedak anak ko. Okay nga rod, pasensya kayon ananang. No di mngagak kumakada kayo idi, saan tayo kumaan na lugi? Saan mo't ama isubliti na palabas? Pagadalan latan, tainton sumaruno, saanen ama ulit. Wen nanang, talaga asaanen ama ulit. Saan akon nga agbalin nga OA. No adati ibagayo, dumngagakon, nang runa no pagsayaatan mimet. Ay nawaw! No adda ibaga ti sabali atao ken ka, agpanunot ka an naimbag sakbay asumungbat ka. Di mo ikan adagos iti dakas akay papanan, ta mga nuday tantupay ti pakaisagmakam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti impakpakan mo kini sir? Apay asika manan ti tapuan? Ha? Tsak amo no apay asika pay lang ti tapuan kat kastamat ti langam. Anya ti parikot mo iti itsurak aya? Timidan! Anya? Agsarming ka tap no makitam ti ibagbagak. Adayo anapimpintas ti tapto tayo ngam iti sika. Napudaw pay dayjay. Ti ko na ni nanang ko kat napintasak kanumat. Kat patpatyamat. Ul-ulbudan nakalaang ni nanang mo. Siyak man nga minin tinakitang. Di ta ka man lang. Anay ko! Tibuok ko diyan! Di nagtaltalikudan mo kasarsarita ka Nanang, mapan ka kano iji pagadalan inton bigat. Ay nawaw, apay kanumanan. Agsasarita tayo kano iji principal's office. Apay, addaman kinaapamon. Dayjay atimidan nanang. Niri ka manan. Wan nanang, makapaasar dayjay babae. Ay, umapal lang siguro kun ka. Anya nga ikat napimpintas ka mangam iso. Uray pa'y idiubing kayo. Di na ngamin maaklunday ta nanang. Mala, bayam. Kasaritak to, ti inana. No apay mat ngami na masapul nga uyawam tila nga tipada matawa. Saan kumat nga uyawan tatang? Anya asan? Kat no timidan kun kunamkan ko na. Pudnumat atimidan dayjay arika. Dakas tigas tang arami danak ko. Di na laang ngamin maaklon ang napimpintasak ngam iso. Ngam nalalaing mat ni Rica ngam itisika. Anya kumaita no nalalaing. Napatpataglat ta ti physical alangan niya. Ay unay ka nanak. Naakaran gamutin iti ugali ti inam. Naakaran mo't nga ibagbagam dita, Albert. Bagbaga am ti anak mo tani. Uyawon na mutin ti pada na tao. Panaguyaw ayamot ti kasjay. Apay ngami na pagpupudutan yung aginaday di Arika. Awan mo't kit di, kayat milaang. Na, di kay mabutang. Numakarma kayo ti kastangar aramidon nyo. Hay, unay ka nanak ko. Di mo't imbagak king ka, di ka makiap-apa iti pagadalan. Imbis a makitaggedak ita, awanan Isupay manon apakataktakak. Ay nawaw, saan asyak tinakiapa nanang? No binaybayam ko mga minday jay ajilyan. Ingguyod na nga rod ti buok ko. Saan ko kano ataltalikodan no kasarsarita na? Hay, una yun aya. Kasta unay ti pananguy-uyaw na kanyak nanang. Timidan kung kunanay iti pagadalan. Kastamit ngami ni nanang na. May samot ang managuyaw. Like mother, like daughter ako nada. Hay, sayang ti may sangal daw ko kuma. Mapankakit din orang. Kasi matapok. Ang mga no idadalos dayjay. At damot gayam tangtang sit ti anak mo anya, orang. Ti anak mo tinangirugi, Wilda. Sana, ngiri ka kano tinangirugi. Ay na, di mo ngamin kanunungan ti dakas nga arami ti anak mo. Bakbakutan ka mo takasta. Na, Imbis abagbaga am di anak mo, sa bali ngamin ti isursurong. Kita amday ta, imalaking ka ama naguyaw. apay, di mo maaklon at timidan ti anak mo. Anya ko maitano timidan ni Rica. Masapul nga ipaoperayo, tapno na pintas mo't akit kitain ti timid na Ay na, panagkunak kat saan atila nga ti anak ko ti ayan ti parikot. Na, Ti ugali yaw nga gina ti parikot. Uray timidan ni Rica. At least, nalaing mo ti anak ko. Mapangnamnamaan pa'y nga ube.
Kumusta tilakad mo, anak ko? Binagbagaan da ni Jillian, tatang. Adi na uyawan ti apuyaw. Naimbag man, ta binagbaganda. Wen, ngam na pride lat tati inana, tatang. Saan nga amuday dya awilda ti agpakumbaba? Ay no, anya tinaramid na ya. Isakit nakit din ti dakes nga aramid ti anak na. May samod ay tawilda. Awan mo't manak nakam na. Ay, nakunayo pa tatang. Itikas dya pa nagsasaw na itay kat amuklatan amay samot ama naguyaw. Ipaupirayo nga men titimid na kung kunanakit di kanyakon. Di mo tagbay na siya bakbakitan. Uray timidan ni Rika, kit nalaing mo ti apok. Isuakas jay ti anak na, takas jay mo ti ugali na, tatang. Katawaan da nga min titimid ko ijay pagadalan, apong. Ni Jillian man na nakalugaran tayo, ti mastermind. Wen apong, isuda kadagiti gagayim na. Ay nawaw, saan mo ta mabagbagan na dya tao? Nalabas da nga rod, apong. Ang di mo latan ni kaskaso, apo. Di mo sayangan ti oras mo ti tattao akasta. Anya kumaitano kasta titibid mo. Wen apong. Igad mo kit di ti panagadal mo. Iti kasta, kat sikanto ti tapuan no agturpos kayo. Kan maka-enroll ka mo't lang iti State University no agkuliyo ka, apo. Wen apong. Kasta ti aramida. Agturpusan ti anak ta iti kolehiyo. San ka di, Wilda bakay? Saan lakay? Ay nawaw, apay ngay. Kasano? Adda bagsak na. Iso nga extended manen. Talaga gahayam analalaing ni Rika. Hay, di mo man ikumkumpara ti anak ta iti dayja Rika. Naimbag pa dya timita nakat katawan nyo. Agturpusan iti kolehiyo. Anya ko maita. Saan kayo amabayin? May sa asem lang mati mauray. Apay akas labig deal nga minken ka. Sa bali siguro tinararamid ti anak mo di pagadalan. Iso asan nga agturpos itatawan. Nuawan na saya at ngay bagam. Aguli mo kalatan, Albert. Nalakaya ti agadan. Nay, awan mo't nagan ni Jillian itilistaan dagiti agturpos, Rika, anak ko. Saan nga agturpos ni Jillian itaatawin nanang? Ay nawaw, apay ngay. Adda ka no bagsak na. Anya? Isumat ti istoryaan na ngagkunanang. Ay na, kaasimot nga rod ano kasta. Sa balin tuma nga minter aramidan na. Ay, awanan Ad-adda agumura mananday jay ken ka, anak ko. Apay ko maaguraan na. Wen ta inunaan manan anag turpos. Timidan, kunanan tumat nga min king ka. Timidan nanang. Tinapatag kat adda respetok iti padak a tao. Awan serbi tinapintas alanga no dakes met ti adda iti kaunggan nanang. Naka-enroll ka din, Jillian. Saan pa'y nanang? Ay nawaw. Apay asaan pa'y ngay? Kanun to? Nasapa pa'y mo. Sa bali ti pagdandanagak ita. Anya ti pagdandanagam. Nagturpusan ni timidan iti kolehiyo. Katsyak, agenrolak tumanan. Agiskwela akmanan. Si kakit di mo't. Okay lang dayta anak ko. Awan pagdanagam. Ta itikas di alangan ni Rika. Sigurado amarigatan da diyang agbirok iti pagtrabahuan na. Sa bagay. Timidan mo't nga minday jay. Naku nampay. Aday umot anapimpintas ka ng iso. Sa bagay matkit di Sa anak mat siguro amarigatan nga agaplay iti kastoy akinapintas ko nanang. Sigurado dayta anak ko. Mano atawanan tinapalabas, Wilda. Mano atawanan. Ay nawaw. Anya kumaita numano atawanan tinapalabas. Mano atawanan tinapalabas. Ngam kastalat tamot ti ugalim. Anya? Aging gayta kat pagpupudutan nyo ti timid ni Rika. Kunaklakit din no anya ti ibagam. Dayta mo lagayam. Anya ti nakakatkatawa itimbaga kaya? Awan mo't kit day. Kaya't ko lang tagkatawa.
Isungag mamalas ni Jillian ata kasta kayo. Anya ko mati connection ti timid ni Rika kin ni Jillian nga anak ta, ha? Iti panagkunam kadikit na saya at uyawan nyo tilang at ipadayo tao. Karmayo lakit di daytan. Si kamot gayam ti masabat ko, timidan. Ha? Anya ti kunayo? Rika kunak kuma. Sa dino ti papanam, ipadas ko man ti agaplay. Dukasta, agtrabaho kan. No adda mangawat kanyak nana. Iti kasta langam, panagkunam ka day, kat adda mangawat kan ka. Nagdigos akmat, kan presentable mat ti kawas ko nana. Tatimid mo ti parikot. Anyak ko na yun, nana. Ay, awan. Mala, ipadas mo ti agaplay. No adda mayat, amangawat kan ka. Bakit met ni Nana Wilda ti ugali na akasyay, apong? Apay tina ni Jillian. Nasabat ko di tadalan itay. Katjak kayat ti panagsasauna, apong. Anya ti imbaga uno'y narabid na ya. Panagkunam ka di kat adda mangawat kan kay ti kasta alangam. Kunanakit din kanya, apong. Ay, nuapay pa kasi kurandala unay tatimid mo. Di mo anay tatimid ti swertem. Ammo pa'y man kadakwada, apong. Ay, ngam kasi ti kanayon kung ay bagakin ka, apok. Di mulat taniday kas kaso. Insecure na lang, ititimid mo. Iso akastada. Agkasapulan da kano iti maestra iti pagadalan nga asideg kada tayo nanang. Ay kat agaplay kan, Jillian, anak ko. Panagkunayo nanang, maawatak na ta. No para kanya, dakkel ti posibilidad na, anak ko. Adda mo lisensyam, kan napintas ka. O sige, ilakad ko nga rod ti requirements ko nanang. Una, sigurado nga ado ti agaplay, iso alala ingam ti sumumba, no adda interview. Iti kasta, sigurado asi katipilyan da. Wen nanang. Gumatangak to iti blouse mo, tapno presentable ka ang ma-interview. Piliin nyo ti maibagay kanyak ananang. Amok daytan, pilyak tay kapipintasan, tapno si kantumot ti kapipintasan ijay. Agaplaya kun iti sabali, nanang. Ay nawaw, apay nga agaplay ka kat mayat mo ti trabahom itari ka. Kasapulan da kano ti maestra ijay laot ket. Aya, Una nang, may mayat no ijay ti pagtrabahwak. Dakdakkel ti sweldo. ay kat sika anoan niya ti plano manakkaw. Kan as-asidag pa'y apagtrabahwak, nanang. San amasapol nga agbiyahe ak iti adayo. Sige, ipadas mo nga rod ti agaplay, barang mapagasatan ka. Anya ti ko na, Marika, apok. Agaplay ka, maestra. Wen apong, adda kano ba kanti a posisyon ijay laod? Aplayam nga roda na dagos. Barang si katipilyan da. Nag-apply mat gayam day jay atimidan nanang. Nag-apply ijay laod. Wen nanang, iso ti kagidan ko ana interview itay. Ay nawaw, adda mo trabaho na. Nauma siguro Ang, tanya ko mait, ano nag-apply mo? Kasano no iso ti pilyenda nanang. Ay na anak ko, agkalma ka kadilaeng. Anya ti laban day di atimidan ken kangay. Maestra ti naplayan nyo. No iso ti maawat, ang mga no agbuteng dagiti ubing ken kuana. Sa bagay matkit di ananang. Saan dan to makakonsentrate no kasjay ti lang ati maestrada. Apong, ninanang ngay. Ada na panan na. Apay ka day. Adda good news ko kada kayo, apong. Ha? Anya ti good news sa pao? Siyak tinakapa sa iti interview mi. Lukas ka.
Agisuro kan taon, jalao na po. Una pong, adamot laangan as asidag apagtrabaho. Ay, congratulations sa sigurado maragsakan ni Nanang Mawa. Palchen tayon to ti may sama no kawin ton malaw. Kumusta nga, Jillian? Good news ka, day. Ne, apay ngay nga agsun na ay kaakasta. Awan mat tinamnamaak apagtrabahwak nanang. Anya, Talaga amalas itibiyag ko dayjay atimidan. Makapabusor. di mo ibaga aday jay atimidan ti pinili da. Isungag paiso nanang. Ay nawaw, asinaw tinagpilay, tamapan kuman kasarita. Apay akastamutan dar aramidan dahan ka? Ngay so tinakapasay ti interview. Anya ngay, ti maramidan nyo. Ay na, makapaburot iti daraday jay a babae. Aklunan nyo latan analalayng ni Rika. Isungay so ti pinili da. Na, kasla naragsak ka pa'y asabali at tao tinapagasatan. Saan mo kiti? Apay nga raw akas ta ti panagsasaom. Napatag ngamin ti ugali bakit? Uray kasanupay ti kinapintas mo. No basura mo ti ugalim. Talaga nga awan tinasaya at apagbanagam. Ay, nawaw! Di mo aramatan ti kinapintas mo tapno ibabain mo ti padam a tao. Laglagi pam, nga awan serbi ti napintas alanga, no dakas met ti adda iti kaunggam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agpakada akon lakay, masapa ak ngaglako ita. Ijay sentro ka di manan ti paglakwam bakit? Wen, at least ijay, nalaka ang maibos ti lakok taado ti gumatang. Agan-anad ka bakit? Pasensyakan. Sipod na aksidente ak. Kat saan ka mo't na matulungan nga glako? Anya ngay nga rod ti maaramidan ta, kat saan kamot ang makapagna. Siyak lang ti mangisagana iti kanon lagi ti baboy. Tapno ilutom laangan into nagawid ka. Sigurado ka? Wen, bakit? Isaganam laang ti galipat. Sige, irwar ko nga rodan. Ayun gayam, numaladawak nga agawid, mangal daw kantulatan. Adain saganak amakan iti lamisaan. Agyaman na kiti anos mo bakit? Oray kastoy ti kasasaad ko. At dinak pinanawan. Nakasapsapa ka manan, presay nako. Wen ata isopay ti mailakok nana. Di agmay sa manan nila kay mo anabati di tabalayaw. Kapilitan anana. Madama agal-galipon na ti ilutok to akanin ti baboy mi. Nagasat launay nila kay mo keng ka tanagagat ka. Sipod na aksidente kat si kalaangan ti mangmanggad. Ay nawaw, kasapulan anana. Awan mo ti sabali anam namaan mi no di ti bagi mi laeng. Kasta agagay tapno saan nga agbisen ti pamilya. Nana, pakikita yun tuman nila kay ko. Ang mga numaladawak nga agawid kat maliwayan na timangan. O sige, Ayun gayam, ang mga nuaddaam mo yung agkasapulan iti baboy, nana. ilakom ti babuyaw. Kumaan no adda bayer, nana. Ni Miguel ijay laod.
Agsapsapul da iti baboy. Kasaritak taw, awan pa'y nabirukan da. Okay, nana. Ibagayo latan akong takandak no awan pa'y nabirukan da. Si kalaang ti tao dito'y balayaw, Manong Martin. Wan, ading ko. Ti asawam ngay. Naglako man ni Jesentro. Ay nawaw, kasta ti kasasaad mo, ngampan panawan na ka nga agmay-may sa dito'y balayaw. Agawid mo't lang dayjay kalpasan ti panaglako na. Ay, saan ang mabalin ti kasta, Manong? San mo da masapul nga dakadwak dito'y balay ading. Amok pa'y matar aramidag. Sa anak lang nga makapagna. Ngam kasano no adadakas ang mapasamakin ka. Ammo na lang arudan akasta ti kasasaad mo, kasta pa'y laang ti araramidan na. Anya a klase ti asawa day di apresi. Angat ko nam, manang Birma. Adumat gayam ti baboy da Manong Martin, Walter, ading ko. Anya? Kunak tupay kat. Ada kwarta dagijay nga agasawa. Saan lang ababoy tinakitak ijay. Adda pa'y motor da sika. Dua tinakitak. At dapay nalawa adagada ko ng amanang. Anya nga tano yawid ta ni Manong Martin dito'y balay. Apay kumamay. Tadatan ti mga iwan kenkwana. Saan matla ang ama asikaso day jay apresi ti kabsat ta. Ngamin, busy nga agbirbirok iti kwarta. Anya? Angam sakbay nga alaan ta ni Manong. Ibagata abingayan dati kwartada. Panag ko ng manang. Ato ang tatikwan tatagi dyan. Sigurado day ta. Ado ti sanikwada kat. Kat no adda pa'y tricycle nga ipagpa-boundary da. Didakil do tibingay ni Manong Maruteng. Sigurado day ta, ading ko. Iso nga yawid ta ni Manong. Tapno mairanod ta iti kwartada. Conjugal property mo't dagi jay. Adda karbangan ni Manong. Kumusta ti panaglakaw, presay? Kasi ti apo, naibus matilakok na Carmen. Ay wan gayam, ada isuyukin Birma nga ipagmaw, saan kaday? Ay, saan ko akaalaan da nga ipag ko, nana? Rupat kwarta ngamin. Apay ana sa ludsud yun, nana. Amum kaday, anapan di balayo itay awan ka. Ay nawaw, awan mo't nadakdakamat na kanyak nga umay. Pasekrito siguro Ay, anyaman nga tanti inaramid na di tabalay. Day tatijak amaw. Basta nakitak laeng ang nagturong di taayan nyo itay. Sigurado ani Birma day jay. Una yan, adda manen siguro ti plano day jay nga aramidan. Kasaritam nila kay Mau. Isulaang ti makaamaw no anya ti inaramid ti kabsat na di tabalayaw. Naimbaglaangan, tanaranaan ka dito'y balayaw, ipag. Anyat masapul mo, Berma. Alaan may ni Manong Martin. Yawid may, di balay. Ay nawaw, iti anya aga po. Imayak dito'y balayaw idi na minsan nga aldaw, kat nadanunak ni Manong nga agmay-maysa. Di mo matgayam maasikaso ti kabsat may. Naira na laang nga awanak dito'y balay, idi may ka, tanaglako ak itinatang ijay sentro. Day tangarod kat. Busy ka iti trabahom. Di mon maasikaso ni Manong. Isu anasay sayaat no itad mo latan ti bingay na kadagiti sanikwayo. Taag naadlatan iti balay. Itad mo ti bingay na kadagiti conjugal property yo. Day tati saan amabalin, Berma? Conjugal property mo't ngay bagbagam. Ay nawaw, kaasimat ni Manong no di mo maasikaso. Saan ko abinaybay antikabsat yun niya? Nasayaat ti kasasaad na dito'y balay. Masurunak. Saan akayat ni Prese nga agnaad ni Manong Martin dito'y balay? Ay nawaw, apay ka naw. Kidi namat nga rod masikasaw. Jackman ammo iti dayjay nga ipagta. Sos, kasano nga rodan day tamanang? Ammukon. Iranata ti mapan iji balayda no awan ni Prese. Kasano ngay amaala tayo tibingay ni Manong kadagiti sa nikwada? No saan nga itad ni Prese ti bingay ni Manong? Idarumta. Saan mat amabalin abukudan na tinagrigatan da adwa idi napigsapay ni Manong? Ay kit panunutom nga rod anay imbag-ang. Manya taramidan tamanang.
Wen, iyawid ta ni Manong Martin dito'y balay. Ilaban tamot asawa laang dadya apresi. Data ti pamilya ni Manong. Sa dino ti pangipanan nyo kanyak, Berma? Sa dino kumapay ngay, iyawid da ka iji balay. Ay nawa, apay nga iyawid dak. Kud dito'y mo't ti balay ko. Nakakaasi ka mo't ditoy. Saan mat? Ay na, di kan agpatangkan Manong. Ammo may anapat patag ti kwarta iti dadya apresi. Di na kan tupay maasikaso. Anya? Ammo na akasta ti kasasaad mo. Saan ka ang makapagna? Ngam tilakit din papapanan na. Iba't bati na ka ngagmay-may sa dito'y balayo, Manong. Basa apol nga agtrabaho ni Prese. Tapno at dalamutan mi. Ay na, no imbagak nga agawid tayaw. Ay na, di mon kontraan ti plano me. Tano adadakas a mapasamakin ka, ang mga no panunutan pa'y ti sabali at tao a binaybay anda ka. Walter! Walter! Umaikan tabag katom ni Manong Martin! Talagang awanan ba inday jay nga ipag ko, nana? Anya ti nagsaritaan niyo, aya. Idi na minsan ang nagsarita kami, kaya't da nga iyawid ni Martin ijay balayda. Dadyak kanumot maasikaso. Kat ti kayat da, pagbingayan mi nga agasawa dagiti sa ni Kwame. Amangan mo't, nutila ang kwartayo kan Martin ti kaya da. Day tamo lang ti atapot, nana. Conjugal property kung kunanakit din kanya. No talaga ati pagsayaatan ti kapsat dati pampanunutin da. Di aywanan da, nga uray awan ti kwartana. Kumaa, ngam sabali mo ti kayat da, nana. Agraraman mo dagitang agkapsat. Pag intirisan dati sa andamot asya ni kwa. Kaya't ko ang makasarita ti asawa. Saan akayat ni Manong Martin ti makisaritakin ka? Saan anasaya at abasta inalayulatan ti asawa? Ay nawaw, nalipatam samat nga asawa kalaan. Da kami tikabsat na. Martin! Martin! Di mon ipilit ti kayat mo. Idispus mo kit di dagiti sa nikwayaw, taitad mo ti bingay ni Manong May. Ha, talaga arupat kwarta kayo, anya? Ay nawaw, tada kami pailaang ti pangibagami ti kasta. Di mo lang arudan maaramid ti responsibilidad mo kas asawa, kasta pailaang ti ibagam. Mankan manaw. Kaya't kung dagawid iti balay. Dito yung tibalay mo manaw. Ang mga nusap sa pulan na kung asawak. Isungit lang.